o jamme kisiye moɗon mi salmini guineyemɓe ɓen fof meɗe yelano on jam e kisiye ka ɓeygureji moɗon ka ɓalli e ko jawle en yetti Allah taguɗo en o waɗi en ɓiɓɓe adam o jonni en haqqillaji o jonni en taskandeji o okki en kala ko hato jinɗo en si en konti nemaji Allah ɗin en wawataɗi moftude hakke ko ɗi ɗuuɗi o suɓi en o waɗi e yimɓe o tagi en e ɗum kono noon no woodi e meɗen saliɓe hawkuɓe bugitiɓe haajango Allah ko tagiri en ko waɗugol e yimɓe waɗugol en haqqiloɓe taskotoɓe e ndi leydi wiyandi Guinée laral capital Conakry e jama on e wi'aɓe ko yimɓe ɓen ko si a jooɗiki a luggini miijo a jiɓoto ene ɓeɗo no mari hakkil ɓe ko yimɓe ni e cenɗe ɗen fuu si a daari haray goƴo mawgo waɗi hanki jemma wonande menen mbeɗanaki ɓen sabu na 23h nambaran fokkiti min fuɗɗiide kumpite ɗen min fuɗɗiide ɗuma o min ɗanade o désert meɗen suivre woɓɓe an direct ko honɗum fewndi Mohamed Lamine ila o posti image makko on ha o waɗoy vidéo ngo wengi ha o hewtoyi min ƴewti fo men simin daani jamano ƴetti peeluje no haɓɓiti gaynayi tawata ɓe gaynata si hakkilno golluno gasa hewtatano ɗon jinde ngal laral Conakry Dubreka Koya Kuriya ndaron darton golle wiyaɓe ko ɓiɓɓe adam marɓe hakkil argol e ley pelle darna cuuɗi argol e hoore wimboji ɓanta cuuɗi argol e ley pammeji ɓanta cuuɗi kono mi fela on ko waɗi wo ko Allah ko waɗali wo ko Allah ko woni wo ko Allah yahugol ƴetta jawdi mum sooda tumbere e ley wimbo e ley fello darna suudu honna ɓeygure mum nden ko Allah waɗi wona min dey ko waɗi wo ko Allah ko waɗali wo ko Allah emba ɗeɗo haqqille no yurmi a innayi halfinaɓe ndun sando ala e leddi tellement que yolto yalta no ɗuuɗi ko yowiti e o ɓanto cuuɗi fof no feeti hino waɗa atto e maho papkeji mi wiyata e nokkureji ɗin tawata o tigi himo suti Allah no okki mo hakkil ɗum ɗo dey ɗum ɗo no hulɓini mais no nandi mbuɗi ɗin ndi ala barki nandi yange on tigi ki yurmatamo nandi ko betungo wona e on nokku onon wonɓe sifa ɗellare e ɗin nokkuji ɓantuɓe cuuɗi Allah holli on mono mari barki e hakkil ko yo ƴoƴu e goɗɗo taw jaɓu goɗɗo ƴoƴa e hoore makko noru maladu noon koye hoore malande fuɗata yo fello moɗu galleji ko yehi 17 ɓeygureji no ɗani ɓe finoyi woka gaburu ɓe andoyi ɓe maayi wonde ɓe adda ubbegol ɓe jaka ko gonga mi ala aduna ala maayi Allah fewne yaafo mayɓe ɓe sifa ɗum ɗo si waɗi
Allah wi afala taqilun. Kon non ɓaytun a hoolike, ɓaytun a jaɓi, ɓaytun an a fiɓike, an hunde a ala responsabilité, an fus ko wawɗa ala, an ko waɗi wo ko Allah, ko waɗali wo ka Allah, a bantikelan ko Allah, a wujjilan ko Allah, a waranilan ko Allah, a darni suudu ko Allah, ko woni wo ko Allah waɗi ko Allah waɗi. An on fima on, an on a huwondirtako, an ala ko yewtideɗa, an on ko mankamma wo ko galaɗi, ko galaɗi ɗin tum mankamma, ko woni wo ko Allah. Woni wo ko Allah wa Allah moyi no yurmi. Si yimɓe wayni, si goɗɗo tagama e communauté julɓe e fulɓe e guinéyemɓe tawa ko ni ɓe wuriri, haray vraiment imo duwa wullude, imo duwa joɗade jota, mo duwa joɗade ana, mo duwa joɗade mapano hoore makko. Ka tawi mofte yimɓe yahoɓe 15 millions ɓe ala responsabilité, kamɓe hay hunde ko waɗi wo kamɓe ko Allah. Sa tawama e on jama ɗon, haɗa mi torkema rondo juuɗe ma fesa, sabu nayi a yurmi, haray fima yurmi. Haray ko ɗum onon wonuɓe ɗin situation ji meɗen, min miɗo andi dubre ka, onon yahuɓe ley pelle ɓanti cuuɗi, laawol ko yaɗo eni min miɗo nana le ila kam woni ka l'école, binde fello, binde maayo, foppo ko laamu jeyi. Ko honno ɓe yimɓe on yawde kondole ko pellum to ko sinni. Ko honno woni naɓude yimɓe waɗa cuuɗi e ley pelle. Ko honno waɗi? Ko honɗum waɗi? E honto halfinaɓe ɗum santo? Ɗum ɗo Allah windino ko ɓe goɗɗo ala feere gasi. Wuriren ni tawi waɗu hunde, tawi duncu hayfus ko woni wo ko Allah. Joni jokkiren non, mo maayi ko Allah, mo yoolike ɗo e ndiyan ko Allah, mo pelle yani hoore mum ko Allah. Otoje ara natodira e laawi ñande wo e ñande accident ji, ko waɗi wo ko Allah. Abbe mi hollan vidéo ayo ngoltako e hakkunde 100 métres otoje no ari ukkodiri e ndi kullawon Conakry. Ko Allah muye na soferɓe ɓen wona angal laawi ɗin, ko Allah andi si Allah muyi goɗɗo ala feere, ko Allah muyi wo ko ɗum wonata fof noon. Ko Allah muyi wo ko ɗum ɗo wata wonde. Enen kam fus ko wawɗen ala, enen fus en wata. Ko Allah tu wawi, kanko tun gayni. Enen kanko e roboji, déjà o windi fo, ko windi ko waɗeten kon ko ɗum waɗeten. Enen ala suwa fus, hay o ñawoyta en parce que en ala suwa, on nawki suwa, hunde o farla en, wokka en hakkil. Enen ko woni wo c'est normal ko Allah. Ndaare ɗo iyo, ndaare dey nani on yi, est ce que ɗum suti ɗum ɗo ko Allah muyini. On yi ɗeɗo camion je, on yi kade natodiri ɗo, ndaare kadi yeeso ɗon, on yi kadi yeeso ɗa citerne e gongal ka natodiri. Mi sikki ɗum ɗo majja on ka. Awa ɗum ɗo fof ko Allah. Ñande noon daroyde yeeso makko, a yettomo siko kanko wi a ƴettu comprimé ukka e boisson hun yara, a yettomo siko kanko wi a taru dorogu hun fiima, a yettomo siko kanko wi a ƴettu beere yara ƴetta auto doggingo, a yettomo ko hakkille ɗe okkumaɗen ko fi honɗum. A yetto Allah ɗum ñande daroyden ɗon, ñande daroyde yeeso Allah mo be on tuma guinejo be yo oso heɓɓutugol hunduko mum wiya no Allah ko ammuyi yomi yaru beere
ko an muuyi yomi darno e ley fello ngiyana hoore an, ko an muuyi yomi yaw mi darna e wimbowi, ko an muuyi yomi waru goɗɗo, ko an muuyi yomi jeenu, ko an muuyi fof ko an. En toyi ton on tuma on anday hiɗen fawa, on anday gurdan ɗan ɗo ko enen Allah jonni ɗo. inna ja'alnakum khalifatan fil ard, inna ja'alnakum khala'ifa fil ard. Allah ƴetti leydi ndi wi e him mi lontini on ɓiɓɓe adama, développé progrès, mi hokki on hakkil, mi waɗani on ndi fof, avancez vous, wuure gurdam moƴƴa. kono noon rewelan wata on sirkanan, waɗe ko moƴƴi, min miɗo yiɗi ko moƴƴi kon, moƴƴine dare fiyo moƴƴu, woni moƴƴinoɓe, miɗo okkori on hakkil fi moƴƴingo. taw jabu dey iblisa folaw, taw jabu dey beleɗe yolaw, waɗe ko moƴƴi ko, darane ko moƴƴi ko, huwodire, golle, développé, wiɗen no menen min watta ɗum. a yettike men ko min duwa wadde no min waɗata, menen wo a windino a muuyi lanni, menen ni ɗi laayi ɗi min dogude ɗo Allah na goɗɗo go en ko an muuyi en, ɗi laayi ɗi min dogude laggine ɗo Allah ko an muuyi. ɗiɗi ivoirien e sénégalais won dogude mum kadi ko an Allah muuyi en, fof ko an muuyi. menen min ala suwa ko fof no haray ko ɗum bandiraɓe. vraiment ɗo kadi satte nde jeeɓiki, woodi woɓɓe ko ɓe ngure nden fof, wallahi ɓe ngure nden fof, ɓe ngure nden fof nutti e mum, ɓe ngure maɓɓe nden fof darnugol suudu e sattude. mi anda te onon ko non ɗon heɓirde mbuuɗi, mi anda ko non ɗon heɓirde mbuuɗi, ko no ɗum newonari on ha yahon ƴetton ɗin darnon suudu dan n'importe quoi n'importe où. min mi ronko famude ɗum, non ɗon heɓde mbuuɗi. ɓe ngure goɗɗo fop sabu manque de conscience, hakkil e ndaarugol e taskagol. si leydi ndimbike ɗo joni nduɗo yaniyore amen ɗo min maayi, pellette on napalu ɗum ɗon ko Allah muuyi fes. ɗum ɗon haray ko Allah muuyi. mais si min ƴetti ɗo min darno e hoore fello, gon fello murti e hoore amen, min wi ɗon kadi ko Allah muuyi. aw haray mi faama andi hakkunden Allah haray mi faama. kono komi huli wo ko wata ɓe ronko e yetade bilan on tigi tigi, par ce que ɓeɗo ala ko ɓe ami en. galleji ko wonɓe ɗon ɓe fof sifi kon galleji 17 hoɗaɗi kadi ɓe ngureji ɗin no ton hari ɓe naati, par ce que ko ila 23 heures waɗi ndiyam Konakiri ala heltude, jamma fof no kaccuɗi ñoƴƴiɓe to. ko hendiɗen taw 11 morts 4 blessés, 11 morts 4 blessés, ko ɗum hendiɗen taw. hara mi acciti on guinemɓe.